Ebyari bikwasirweho na Kasonga LC1 Chamanya A, B na C umugombora ya Nyabutanzi na Nacubuga Kabwotero Kasonga umugombora ya Pachwa umur district ya Kagadi. Abaturana bagamba ngo Anete n'Amatovu na Biriko Yiga abari kugira ngo bine capa eco batonjero umwaka gwa 2032 eco kwingana hectares emitware na 18 kandi cyo rukushangwa ha block 18 plot ya 22 omara Kasonga Buyaga ina businge abokura ngo bakutubinga bebyapa nkajya mu kinana na muwenda ngantaka huraga kintu kiona ukwataga ine nebyapa hata musasa butwine muri kamboto yona muka gitu bintu na Nyabutanzi pacho yona no kuhurira ngo habe byapa ejo cyo sasa munonga kabataka cyo tutarire tukana twemerera la government ya Uganda kandi kabataka bapacho za county koko turakeze bakaruru barunji atakora imirimo kurunji ya government atakwatikana government mutuyambe echape echo kikule kigaruka mukono y'abataka okurijera habebembezi beshicwekeci bakatunga abantu abarukwenda kubavugabuganaho obwe barukwenda ngo bate mukono yabo abahandike babire batarkwetegereza bitu kandi bayanga yijana broka bona kababuze bibuzo abo nabagambira imweti nabacenga mugende ha district muyeye baruha erabichisiriza kugira ngo mwije mwigombora ryanje bajene babugirayo Eri kumusana umunyishengera habwa Buyaga East nagira ngo bwanyuma yo kutunga okwetombwitwa kw'abatura bemeruka akataho buryo ngo kw'abatura bakubasa kutura hitaka ryabo umubusinje nanye bintu bya government wabo changile oyetegereze government ngo kwane ekora waje tegereza je no uroteki aza muhumure imwe mugumize mumuzende muhige mwayenda muzimba makarina ganyu tari omuntu nomu abajunga manyaza stamp manyabiha ate tukumanza mutadire mkono bo abakugira uno babakama bamataka banama tovani group bo badire mkono yabo bitu nichimaisi agenda gano yaza kwetwenda gano neberi hagati y'abantu abatire mkono naba bakozrechi bakoma bamataka ati ngoko yor bajurumwe ejo njimanyisa it is null and void. Twagezaho kugambaho na Anete n'Amatovu na nabatahi betwaremesubwa ahabwo kuba eso muzabe zo kumanywa babire batakuzikwata cyoko biri usobora kugenda mulandi kwanga buri muntu akirizi wayenda ukora search ku cyapa cyoko bigenda sigaba n'ishu refuna search kuva mulandi betwendo kumetinga nga buri kimurawo kirina rega ugataburu kikoyana. Okay. Omukwezi okuhwire Minisita w'ebyamataka Judith Nabakoba akaleta ebyapa runana ebyagabirwa abatura omugombora ya Kagadi. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.